All right. Gawa na siwas kay wa. Ana gosli nga nga inge Shirley Tarabange. Waya yang ano ko lingan taking lumishalipan awaya pe taking Tresco. Sa ma ko sili mo ka sa mo kada was full saying ita wayang mo niya ta no na ta full saying if you buy color siya nga liye nga ko fuga ta liban taking Tresco buy color siya nga fa nga Ona first det kan huske om jag inte ska om gå ena. Full color. All right, stand by. Kita mo som liye live silash ngay share ye na sila kayo wa kay aliek. Ngay share ye kung so we ka ganap na share ye pe. Share ni ke group casting goal. Ngay share ni ke my story. This is my story. Share. Now share yang ngay kung so we ka ganap na stako we got like ye kung fin sun na followers ye kada na follower long will go we ngay. Na kaya sila ba kung share ye like ye na fin liya kung 10 na ikin followers ye na kung click follow. Tamo lang mitio finan Kylo Kona bain ko. Lamalap tamo lang ke aslo bigat oyegan. Kitam tawa kitin na pel na taklas oyega losing ito kakelim ye. Tasak ta mana ko isinito. Tasam kung vinlikun casting call booklet casting call nasa magtasam guna. Natama liban nila taga akte ye kita taga akte ka sealant. Kitin pel kita tawa talmit siya kung pula wala pain kom tawal liban ding interest ko wala list bel siya ateli kom del bel dai ke weekend na. Last year kom det då Shirley. Wala list bel siya ateli kom del. Som ke weekend är ju med din ruk då en annan vlog. Det kan jag kunna en vlog. Nembol tamlel Tony pasik na. Akan shoot. Tony Pram. Kyllä on se naskelee vai se kyllä se on chemmet. Kyllä se taxis. Chem. Ika la oiga Digen me kila ko flawi ka to yiga. Wala fungila ko se. Fa wikat timulutut singan. Kum sa sugilya aspel ganakula. Tamil liban el flia taklas no oiga. Wala bu. Ay, amo ka dapat investment. Namnas stand by. Stand by. Ano ko siya nga inge Shirley Tarabange kitin pel nakita na med. Na masih ko naman ba nakmanas. Like ye, ngali na may tigas pa like ye taring Elderina Percart kula, Krita kula, Linda vinan maui kula malap. Kus mata ka like ye ngan. Kung Vincent na follow casting call page, some casting call page. Na kung click follow. Stand by kitang dawek.
Alright, ano nga kalimya nga bangay Sherladara bangay nga from Pinion Hills, California. Kadiga akalog ng vastamit nage casting goal online ka live cast slash nage let me say Tuesday July dolngol len dolngol luwa daw sin lungolakos. Kasi wala din interest ko na napel na kayo mitli dak fasye o na si kalain sap. Yok na nagimalon ka to in kidensum na yerol wait okle ila nakay na ti vastamit. Din interest ko kaya kumigat ngayon, kasi kumigas ka kaipsingan, katumayuin ka, siya ka kanila sa tivastament. Tigindi. Lumalap, Shirley, pain ko, wisya uwan, pe, tamlilipan, siya uwan pe. Tigan bigyan ng nakalin kong pe, kiuchak luman, and lespete, tamlilimitsuwa. Pan, rokewin man tigawas, hindi na laurek mo. Well, pero anavaka, metigat fast na meto, anak na iswiya, kataga ni siyakla. Katswid pe, pasta yetong kat pa matamasing siya. Kaya singi kaya kung swid pe, pangon kat, keslan siyas na kaya nanaklom tagan kasgat ki wik singi, kat kaksyakin, kakumesin na siyas. Wikat in fasya slash, in wikat pe, katitala wiyas, kaltigin makilal proy pekesh, wimat wiyas na kayo may tage fasya slash kaya wisya ulas. Pangi, oye makum, arulana engan kun, sasakun, kat matayin kayo na kesha ike, in kayo takay ni sapla kayo ni, fast na med, usyak sing lash in fast kun, wana tum Jesus Christ. Kula malap na siyumki, mga kumesin siya kadako lakatin kan dako pe in we lash ka kun kaya singa na sinmat wiyas. At kulogi kaslom siyak na mol, takalutikat, katin kain, arulana, motlani, insane, at tap na nakita ko, manwin na dum. Kulaw malap na sin, nakaywa, makakfashi, ulit masingay nakaykat nakaywa pe. Kadakilin, oyenge, ke fashish tas ke weekend na fin, and Sacramento ke matwiyas ke church, ita we finanwe. Kulaw malap ke leadership, Marshall Basta, Alexander Sikra, Ayepe, Basta, Moses Nota. In Colby, Preston Wilson, Preston K. Vesilo, osnak kaywa, mawitawi siya po nurik masingi. Matkalans up na kaywa finan Sacramento, kawias na kaywa pesaya. Kikatagay ni kikasingiya, kat enenay kum katapatamas. Manak manas wikat, ikesa mo tanin siyas na kimapay siwas no. Katako na ingin fast na met, tamet pikikat kain matawag kinutilas, katin siya kahit pematwiyas mamdain asol na kipasingi, los mamanas, nas ke mas ke mano, ka tanya si Vena ki matawas ma elos dipisipe, at prek elos pema, natas ka wiyas mas indom kelpos kipasingi. Inkat na kewa, initala mo singi paingi, taka maingi na siya inkain, akkayikat, inusin na siya takatikan si Vena. Wangin italas ite, wangin pe, oye makat kan si Vena ken, banan, katingan ken, lakumikay samtanin siya kadin kan akilen, yok sipelan kasi sisis kitok sa elmo. Kinim kat papa, katingi, ako lang fast na mit, egat kaksakin kom, ikumikay samtanin siya mit wiyas matakape, wikat yaki, kasing kolon mitkusay. Kinim, kung tifan ng tum Jesus Christ, kadlal fungike, amen. Lumalap, Dr. Shirley, oslaran belaflok na room. Deg interest ko, kulamalap ki Proyce inigas sa singan. Second Ano God, ka kalimya? Kada susunod alamishalipan nag-samin payangak, ko kuskat kayo kita samin for fashion shows ki weekend asi malle yok makatutoy la yok kat lang kat urine mate kawak clash amon liban kanakin balansum Kay Glomalab, Oslaran, Tamil Chile, ang anakiling kong betik interest ke Proy ni Kesla. lumalap kayo,
we go Spain nakalin mat nagawa mataga silbeliki comment gar shirosh ke pelchinge. Aliel pe tikin mekin lange jam pain kom kulo malap. Second hand? Okay. Tamlil chubuyak tikin mekil. Jam. Ngalle Yeah. shu chicken gat ke mai kekle ke weekend se. Tamitinga som fakata ke in Sacramento. Namnas kan bulal tikin treskal tikin mekil final wangin tamlil shirlane. We go was kay wa mitlas husain shu chicken gak when kishin price. Ngon gadin we got kai siya kay gat ke mapayalal magain. Swos lal. Pweng wuma ke kasmol makaita ka ikyak na si soye ko. Rake pelchinge kasing goldo wosa silba na tagain wigo was ke ekan Tuesday singe and go try on Wednesday afternoon. Kat wigo was pelu in week siya kat ale nga naru yan na nga ni wigo was ke makati kes lang. Awana nga fa kat ka pa si festival na Sacramento ke weekend na in we went na gawa kaksa gat. Yok la na pay magat latela yok na nga sin matlash. Mananga kalemia masih met shui kaksakin god nakat kis pela nakalin met nakawalash ke pelching daken ne papa met matalash finen ko sai lik natos lik posh gula matan ayak posh nato met pasta dewa ko sai nakalin ke Peter lost Asna ke walash speaking le minister matlan sa madlalal sungi finen ko sai nakumash ko sai ko kayanin ko sai ke pelching at we go was in kaksakin god ke molash mol wala na lash ke at kakalin with ko lash ke government Insa malalap man nagawagada oye ko inwana kisin price hindi ka fakak lang yok lang gat na sa spice kasi na dito Asmo mo ye ko kutala kasa ali akye gat spice isamla kadakot na ke Team Shaktima Ashin Gashawa, the closest of the Poli, first Jacqueline. Jesus is sitting at the right end of Godfather. They left local. They left local. They did take a shan way at the upon. After that, upon. After that, upon. Teaching it. I wish it's like a week, lifting a fashion make a slight thing, and we pepper cooking my trust to sang. I'm not chilling and telling me. Who him all up look there, well, lost. I'm like, do a weird, eating principal. At I'm like, Shirley, Mr. Shirley. Inuela fascia slash na finan yeah Sacramento yeah weekend na alal si mom dal like sa college dapat pitwell dapat bago man kawak yosa so arsh 50 particular rot so usted kat weekend na swing na ket lines up ma ikek na siya kasing go lowo in the week lines up Sacramento alali wala na ani magpul makatsune ke fila Una ke 20 cosa, na Kenya 27 adesso rakitin je ne Puntland me ngali mo mas ne yok na pa siya nga na nisite kuang ro nen tak ganyan tawe ne dito na matok tak ngali when lalos finance ka mo dito na wona si plan sa paro yo na nagete ado ni tawe ngali phone la yen nokon mutan ikash matuya ko mandi ko Ette, deliberate, alarala homework lalo sa pagkatuloy matan may fakat kinokon. Mantini kisket kewangan lain nis. Ngaran na siya Christian Wilson palik wala lipan Welsin. Lipan akielo sila reflection na leadership mga kitnya aro o kinokon lalo nga lalal akati yawo nga mata meda ko lalo
kita wing ngon and na luxe kala jomon ne apana sitwasyon tamal to ni siya ito to una me to laro chikalalan el tamal share le tatil yamangan amo mas mga is like a feeling kaso mga mamit ni kikating in feeling le nagnatin ne alang lalos na shares awala na siya may insiyo na si weekend asyun tamal siya tos agad paperan bakit sana rupang iban asyun inon loom may ka feel pang ani yak yu na mo ako ito ako na inon masing nga kapasing pa aso makulain pero akitiyan na ke alun kitawi mapango nu matutya tiya kong mitiging akitiya nam siyo punyo Onto kong kat on na pay nalong persen ikinisneri naman ng tunay sister nalong persen pen sinan utya wi mukul tamang lusok at tiya ko na yes na na point ang ako lang ang tiyak mga katilikas na siya ang tapo ko si Oscar kaya kalan ngon lang mga pinauskat mo na ulit ang mga nagawa makfasya ko wala kisin price ka mga katilikas na yun siya nagawa mautya nga na matulyo matlan sa tulyo views kuya ka nga mga katil akasya insyes kan nalaskit kalan ngon namin uskat na nilin timalan ka sabi na ganyan ya akasya pero yok mga kan kakan na yung example na nakasu ipat ulit pinadal si Steve Kofel nga siya inel pa Aaron Lipan Kofel jadi suslet liktingnya even gusto ka certificate ang inentikintinya Aaron Lipan Kofel dan kaya lalo na si Amal Shirley weekend na phone siya and patulal siya siya mangunas wala na mayot lang siya kung may kaya ninalo at siya pa fitness na takin ka na pa hindi na pa may ngan was sila may napigan wakat na kung na to di first mga tune we ko lalo siya ano siya may ngan sinasignan dito lang sa los akya na pa lag nilo was na magpagas niya tinali akya ya sila kayo ito may kan no Red Malan God na siya natigigat yayak na Sacramento ang atuloy niya niya ultimately siya len overnight oral alas yung pasingat sa may check niya na kasi yung mga liye we yayak sila tamal sila awon course wala kasi mga inan liye pa iya na kamulong lal nila at yung sunan mo na yung festival yung istanyam tapos utik na tuloso yung festival mas na som daraw ausinal na kasi lu som na Sacramento ali kolan kat ma point at the weekend sa ala si pasingat ko man ko kung sila lista pela do makina we mat na going pakitin at pas na Sacramento ga weekend na wumusya lo malap lo pasingat yo na tayo what met ko siya at masifan at 20 appreciation siya amo dito niya ito ko it lines up appreciation siya in church one another at in esmat na kita kalan lock ng lay mo pagkatapos na gusto niya at appreciation siya lumalap at Sacramento at lumalap na sinut ko sa mga wicket ay taga-wicket yan ano sila Shaq Luke na flow ko na tala lumalap Una, naglogge akkalemian masikakki weekend se akde takope katnafona kan sham ke belsen ngai use dangerous goal Tamlay Shaq Luke meti ang first na medan Shaq Luke pangamas mga ke display ya meti ang shota una pangai matlas ko siya katash ke summer quarter
Fintrakin lem kat katash ke unit chafla je bange. Unit aktolu. Fintrak nito mapat. Laisin akos palala ke ngena katash ke laisin singaul. Laisin singaul singal tolu na sumna ke 24 25. Laisin ak singaul fa mo kaslan god. Na sivena ke shenra pa akayak le ke lalal fumi. Maritan pa shetes nung sapta luo. For singal tolu na sapta tolu for slimekor. Kitek shepa me for singal tolu. Treaty for singal tolu tagani na pangan kitek sa. Ashpe sheshipe mapanang kadin sangkulo na singad pel na kayo. Kaya the fact kaslan god na she was kosta porongo age. Tiyawan na kaslan mo ito. A kas na paye singad me. Takad elor ma inko was siya fungi. Tamno siyale sisa kuluk kaya nga estapel siya. Tarlena kaya mong fresh. Lumalak. Una. Tama liban. Lumalap. Daging just call. Ngayon ay vlogin pela benasum na kaya mama kumakuling kaya weekend siya. Ngayon mo ako la pet siya makat lagi ini kaya display si met na kayo. Daging ti. Kafindi ko ba tawal liban. Kusing kawa na gas lang. Lumalab singkat ngan tafilapin na siya sila daw nalipan na. Ngan pain gusto ko mauchak target pesing lumalab sim daw share lagi kom usipel lash ka din chamram kun fashion slash ke weekend. Arden na yok sipa kun chamram kun. Serien for fashion singe amo fashion jaklu magat som digin megilel din we got som ta jakta orek man na yok sipa lalin mastos pa anmata proy pekeski for fashion slash. Lumalab na silpe siya ulala. Siya ulal be finance Sacramento mata cash kat lewa. Na siya tamo lipan ba kum sam kun ngan pa naki kalang liping lan met nganin kain. Kat orek makin faxim ke pa pala kat falen na. Kat falen na lal fungikin ma fata me sikyak me to. Ilo salen na siya kat lane kan cash kat po finance Sacramento. Iplak ke mga kain sam kun na Saflayan Ramal Dam lipan na. Somlaga sayan ba na activities ma akfasya kiyakyu. Kom dadalan dalikuyas kasi lash masombe. El personal me rejuvenation trips in the sik mga fashkya. Matalash mayok pa sikyak financiya to. Get church kita. Masingan ng anorela na kiplan pensing. Pangiplan pensing mga tamasek kiyelo somla. Na keshipen ma nga palakin nga ke orala si trip eta nga te akso nga ut natin nga me tribe na zone Sacramento nga len nak ke katangala si tan na poy keshipen me kauli sila ke yelo so na men Sacramento mga masik to kati kauli we na nga len na vindicated nga na poy in siwo kun payang am gonna som kulon jin gat dan ke ka kaya tolya wiya song wibe talik mukul shiksinadash nge maluo siya sok siya wikat so na panganen si mga kita ko kaya mayen trip siya yok siya pangapalan pel si kaya tariya ma former governor check up na yun kaya lutariya elta minsan ata wisom na ki me viewing lala na patako na nga me sun oya singe ta falang begilandan matutwaya Nara glomalap ke mana kayo mawi insewo kun ke weekend siya. Tiya metlan alu ka church mo kayo na finan Sacramento the community lalalat. We be met na kayo mga suya. Na siya ulal la Mr. Lecha pali ko na kayo akalimingan ko sa akalimingan. Wilal bet ang dar suya siya wan kayo. Bisa si mga fashion ni alana pas na boy. Ang suwang nag-iplan, yakyot ako, pagkantayin petalik siya fashion ni, siya si pera nga, matlan church siya, ukaw mayakyo pa. Di lo mahaluam ka nakatkan bakit kastan ka ato. Siya katamit main na napay kastan ka ato, bakit sumrap shoulder, well alo, kadakkalin mi kasi daluk nga. Katyalin na,
tu lang ngayon ilimat kat so walal dal national dal. Katapan na dal matel palaki na napan nga kat so kasan mat nga rub shoulder with them. Li palala me asha lat ka temperaturean asma. Na kulo malam je basta Alex Nota Church Sacramento Itawi basta musa kaives. Us kay wag lumalap kay shipin kasin kol kay nakfash nila demonstration sipe sayan alu metal damla shirle alu dawel damla lipan na los tau sipe pensi katin kain orala assembly school si emit finanbo na maasinga si kaki oye si ma workshop si ma damla shirle damla lipan ta instrumento kay katsumno kay church la na iye ala na kano fashe na sima menche wala kapa masumta oshun na sindamla luya me pewe mane digin magilala de wiga tanga sham si ke funa engan na kin chit bel yaldam na chele dam lipan folokun yela ne ki me pel forslasha na shuda usiena si klapa la katel wo na pai katel wo pel na kewa mayen ngakan li mama sikyak na siksivena ke subok din mo luck na ke wala na lang gat kan kain mo na ke abundance of life ka abundance of blessings in maplam singe na pa na nga mawi nga inta ka shamsham kun gaslan gat yeneng nga pel na ke opportunity singo ta ka finne de yeneng nga na ke kum ta ka wi ka to ye ka nga ke mini shash wi kat pe men bejikat mo ka ti shash mo mana yasi gaslan ka ta yana upe kulo ke ta ka losan amu shale ta lipan me tapan petsian de la ashma la ke vinwan ma ke na ngatlewi men pel na ke nga ke li petsian la ka met ke nga li petsi ma display laman lab Taking credit sa mga nasum. Ngayon bit sa mga dis like Facebook lo ma na orang iba kulo na sum page singan na. gan kulo man lab Masilo singa sa akin kat kibe display be website sila lan casting ko ngay ko sin liebe. Kat pa ngay casting ko kung liye Pacifica United pe aspe kalmen masan an level pelin showtime mo anay fo anay foil siya nga mo if I get a jam kun rook si mas sikya ma aske petsengan kawan eskalpang okay kung visum nagigasing goal page kumiliele kumili page nga kung gwen sa ano ni na page sila nga ko pang volleyball teacher Pacifica United na ang mamay siya kumakulin po ngayon na mga siya sa ano pa okay pangatos to taking interest call na waliban one click yung na may use kumla mga bitch si Katsuko na kung liye ka din ride up pakat liye kaya nga mga masikya kaya sa katkasing English ha Pange, katasunol melise seulala tosi mugulta maela we will melisa mugulta talik natalasan kaywa katunol be minister ba minister palikan ni bang komediano lalo san na force bang palikan na inaklin belos sa mga kasa nga bang may tsikus lang degin megil kayo lumalap na classmates lang ang damay na uta cousins lang ang Remy Ma, Kulamalap, na Marcela, na Shue Nelson. Pain ko was ko. Pain sumdeg interest ko. Ilar of alu lal fin ko fin may Kulamalap ke gas Arla na kaya. Pangan masil Shue Nelson, Kulamalap Shue na Bangay, gadin summary kat fuliya kaya mama sikyak finan sa Sacramento. And sakli kasi sumdig yung website lasha ready kuminggal ng lima sikyak nga. Na bangay pizza lash nga. Pizza siya made nga ang maundal nila selfie siya bangay. Tekinis Tanya
isabit siya sila gat susunod ng jubilee sila Mr. Elijah na il sinigat pa walk attack pa sila malan gasin goal ngayon gulda man meli siya pangan buya yang tekin tamalipan na bangan Fox yan meli sa gulda mga losan na guskan sum naglibit siya nga bangan Senator Yoshiro bangan pa tamil si Wiyas ito kan nga Wilson nawalan tamil Elijah nabangan alu ke Sendri picture nga tamil lipan world taking Tresco is na taking sila bang world taking Tresco silbe got pa naman tamil Henry pang Henry Philip na pangan palikan siya nga palikan Philip pang ikaw ba na sum tamil na Mekrit pang siyam sila taking Tresco will Mekrit gulda mailan pangan gulda mal Mekritan na taking Tresco click siya nga pangay si met mawalad tamil cordon ta cash met in medical insurance nata baba Akira pa okay na gusto mo yan naman pangan click dan siya nga na taking Tresco picture nga mamanal taking Tresco or at na isa yun click nga Magalo ka family Ita family okay na click gul siya nga manatol pasta na yun mawil classmate Purdy Benjamin classmate sila nga siyete na pangit click siya nga tamaliman mo inila ba Aaron Lipan Steve Coffell ba tamaliman Pangan pangan Dankela pa kiti ya kumke Lenny dankela nadal Henry Steve Sager Fruit. karingat kirat ilalim make sure kat mo gat fast sila siya Nail B taking Tresco walang classmates sila ng sete na Leminister ilan fan ko ano lulume kuskan kasi vakin nga kahit na ba nga hindi nga man ko battle na uluk na nyala na pangan William Dengel Leminister role na pangan we Leminister si Fian ko nangan Dengel Aki na pangan nadal taking son Martin na alin ang tiksal pangan ang gila may tsusaron sil Pastor Alexander and the Pastor Alexander pa pangan na Airman is katsano video still shots kumis kan gilan mo fliege website la siya world taking church ko pangan abangan selfie lang taking church bangan lo maluwe price or may chingam na ngay kan gilan mel tanon ko to we pro la shu akyo tale pangan kada we la alu na bangan alu ni tawi na yakyo pangan taking church ko la liban Wilson Flokre majmeda, lokla ni peche simeda. Masina ingi na meti majinga na. Bangan peche sa flashi meti kita ke title ke ruke. Meti. Agena sio. Kayo takwa Austrian blue Len basta Hindi pa digin megil na itakle titles is meti sa iya. Madafa na title la ba itakle. Di na fon na. Ay baka ilan enjoy champs afla sila film up the sexual tablo Tony na baka yan siya la katwila los yan mo nga baka ikaw la Mr. Tulane sa dikek sa bangan Senator Yoshio Walter de Tresco nam dangiel de Tresco bangan wim dangiel Tansi fan na kiel pa bangan na. na Charlie pa ito kan na bang tawag yan bawal ka na pizza gusto ka na lang kaya website la siya liye pizza nga siya ka is pizza nga may kat ki aklin ilos sa mga cash got ti proy gas magaywan na o supporti mga that fashion ala yok siya may kat palape mata ka fugul kat
ngit lowasan, cham lowasan, kalang lowasan, alak kay kat kiklan sa magdan fashion namin. Na baka si benchmark at share page sa kusin niya. Nabangan kat kasi sa plan bell sa ngayon champion kun yok na secto Sacramento Rancho Cordova under the leadership kel like basta Alexander Sikra wala basta Moses Noda weng Preston Wilson Preston Lipan Kaifes. Kula malap, may cool na kayo finan Sacramento. Kula ke, o yan ang wukos or akfresh na kan akulin. Ano kaya kangalong na sin tamla luya ngalos akalimya na yok mga lutoyla. Na or kula na sin kat. Malalap ke was kayo. Kula ke mana ka was akfresh na inisang tapag magwas akfresh ng kashikat. Kashikat ke Bange, Erman Bange, Erman, kumliin at gmail.com. Bangan email loko. Kung bininin no. Surly@gmail.com. Kung masubang. Alila kung tawang liwa exactly advanced equipment doom. Ano alam ko mo quality kaya. Wali yung mga tis. Nagalis na phone nata siya. Tamang kung gulamal lab. Bakit makadash kat kina lem daleko akalim ye mamasigyak finance Sacramento ngayon. Proilashing week was kikalen sa plowasan main kat finakos akos tin ba yoks kat finakos mawan kat dakir mawan kat fliyan kat pamitli mana kaywa insiw kat plugin ngay akyok kayak liki makadash kay nga kat finakyok kikalen sa plowasan kata. Naglawan lab, digin Diyos ko, laman liban, asma lalayos mit yung tash na mit, program lasyo, so nagyakita yaw. First na mate, nga wo, kulaman lab. Alright. Digin? Makaya na tamang liban, paik na nagkiyakata yan. Alright. Kaya, ano ko was, lip siya ngingin, nagkita fast na mit. Kita fast na mit, mama ash years kaya ngak first Monday so ngak first Tuesday na nagigos liya and liya nga ash kaya may naksas lakum na Monday an ba fat mo walay la ke fin shock siye Thessalonica sapta ako siyan for singaul tolin gas ngalali ko siyan may ritualak ko ngay as ipluwo sa mga kumasyam ke ipse medan ba siyam kun ito na pa ito mag-evan na o ito na pa ba for singaul dos ngala ko siyan mesilus nito na pa yan ke oetui lanlem oetuin ka siya siya oetuin lem Jesus Christ na ako may loyang may nanak sila kum si Fesingan si Fesingan fact mo si Fesingan si Slak ko nga jump the gun may nga salak the shik Monday. Okay, Monday. Okay, wala ke fin shock. Marida nashke siete soniga akos fasingal doon gisngalali ko siyan na ipse me ngan pa ito na pa ipse aklungan pa o eto in kasao me. Nang ako me ingin nagdasyon na ke leda silal Paul na sin may Thessalonica ngan nasin matlalal fungi finan Thessalonica and Thessalonica na nash pan ashing plan sila mo ke general area sa ba Macedonia banganan man kayan may creek ka Gentiles na natlos pe na aspe may Jew na sum sila po yung el sum inakayelos oyelalosan po nilingan kun oyelos akfasyan los matake akusfen lalos na polil simpein akayelos o naging akong liye may
reachalakum katin loy na ke may reach nga if nga kan nga agum so na ke kas ko siya an kum liye fos singa ulto lusing an ilzat na ke mit lalal fung yes got long sikus in ito mapay ito mapay kung kasi nga nake ito mapay kung sum nake sam sio fok singa ulsiye fos luwat il sam kun mawulan alon ka at sema ikekla nga sinilos sa maluti pangin ka tamawu kung hindi kastan ka kung liyaw kung kan wala ka ikekla o nag-assume siya ke leda sila po na siya mateslo ni kangan ilusin ito na paye ke los misetari ilusin tiya oro asor lalosan ka tongdeng lalosan inoe na met matie weng lalay fung hero ifo masipoli ke akelemingan le aspel se ke bara nga kum lalay fung ilasha kat lalay fung gasing isip pre-millennialism kailan premillennialism pa utakyak lan met lalay fung liki fel o met liki tausin siya pa premillennialism na alu kung kan long mit kum rogun fosek finalis sila ka na fat mo wangin mangan kasi kan pa millennialism kanya ba ito yak tayo le lalay fung alu fact mo kot ke pel si mga charam ke millennialism singa wengen rapture ilo sila rapture kot inge lalay fung Protestant kat lalay fung ke rapture singa Protestant aki church history yokshipe church history 2 pang am take 1300 1300 Faraday 19th century il shamdram mga church history paye faxima Catholicism parang aluse imit matako ke pellan buklan acts Faraday Catholic shola ak fashima oro post milos rela wo ashpe mama kulukil sorela Mana kudu sa rela ngan pa kung temple le en any nakflat ngan priest but mabang mo priest ngan ilos oro kan no yan na koluk na kevi mana ge koshoma ilos uti usim tayo ngan oro yan na sa fall na silos in lom sin God na ilos puro fat mo meta ngan so na rin priest sang in na lalo saan na priest na singkat kwilan nila pangan oye si ke ulen mata kel musi na mo mesikya kishmin oye ngan sikya oye sa fal ngan sikya na mo ash bang sina sinse metse kung some really history gala Martin Luther Pamat mo isa pa lawyer si Ilsum lawyer, ilsum lutut ke law, il siste law, sum lutut ke, ilsum seminary le. Men aklin long kolenglan kat na il pa shamte, il line oralan Catholic lan. Sa fall, kulukural lalos kan. Pa il protest. It's most that 95 thesis. Nakatamad ke Catholic, may kol ke katamad mal nashi Catholic. Lus liye sim lang, lus long si, lus dar magluti. Napangan pel si Mabdak ekle para Protestant ash mo siya make oye kuluk mak Catholic usta ko ak fashe nake fineak flat lalosan Pangan ko to oye makatile para shokolan sapsing kumiso nag-ule ang nato Eli pa high priest safla si Hofnai Phineas taliklugulo natin kan karope na kanoye sing nag-temple matayin nga sumakfala lasum de usta matayin nga ora oye na sa fal malain malankat na may katilar fancy live magkishipin kumtiye akailos ngay uniya ta gulungan ke may eni may una nga siya uniko siya fact message nga nan
Mucho mai tako aulingan pa siya, pa Samuel. La show, il suona che Levi, il suo significato che Levi na che Ephraimite na motibat na mo il suona al David, shuflal Judah. We na kesu bin siya gusto lang may dapat ang katil cleanse up siya para katil usis for friend. Afak mga kakumin kalig mit kum lela. May saya yung daga manasin lalvong yung lowasan. Akkay kum ge makumaskean. May nanak sila kum ge deso na gang el ba ipswing kuminito na paye mit kum fin met slash mise mas polifangan ba mit kum tonga na mit matilal fung ya men aspelse malemele oetuin ka sao me niel etia paipsiaklungan niel etia longye fela min fela kuluk lemel matallena naile mtana ka sao na may maritin la kumya claim na met elusma mutulle ka mise elusma wala fung ni in lem kat mise elusma so wek met na elusma molin bel se o ka bel se elusma va so wek bangan rapture the tram kun na when the lock sing the ko sham kun na bang fin shock wala ke fin shock Aku mutlal fung ya masih kecil lagi macaya pa ngaku mas finjak lash. Aram kin macaya mutlal fung gelim Jesus Christ. Ilusum mutlal fung gelim Jesus Christ. Ilusum misena. Beltima leme la flog of that ma merida kala sisle as pegemeto. La kala mile as rappa se ukuki sa salmolik kasao namole mele Sikme silalingan, eldranismet lalali fungi, ilusima mise, ilusa soak met, ilusima mol belsingan, ilusa soak tako, sunlem leming kasao, na pangan belsima kadasam kin be my judgment seat. Wenge maritsingan da manay naksa flasham from sa ko, nga kumingalim ke. Ilusa, but lalali fungi William Jesus Christ, som na in kasao, akfalet, pangan belsima opingan iter, be my judgment seat, of fellow, the great tribulation yait gosh, force man ask revelations up the on the finding up the single year. Sapta longo will get fact lay me left a lock. So we flock lay man with the lie fungi. We look and lie. They lost some so a get rapture. We lay for lock upon base a millennium yet thousand says na makuna ko magigat itaw mga kuminitaw na paipe. Akaya ko. Kaya ako mol mi sengya, makuna ko mapakitan tafel la kasagat asin ilusin ma mol. Ilusin pain mol, ilusin lalvigalim Jesus Christ, ifin mo asma si kaya akta sa ilus. Nag-evin mga pang na nag-misa, mga nagat ka lang nga ako may sivil pa, su. Kaya mol siya to, kaya. Gat fin de orela kapaslash na sinlem kat. Ngayon, halupe. Kinita mo kita su. Min pa may pakam dasi. Ashmate mamiset iltin aurela iltikan we is finjak sing nara makun na kummat lalari fungi kujan long sin siye tafwe long lang kat ilus mamule men makuluk sa munya ke effect ke kikos kalya kuluk Sigmund ko katfin orela ke rapture sing ke sam ke tesla sapta akos mana wo bangan glorification sing bangan bel sama mano shekle mano na sa si ting just will jam good muscle kayle fact na klak na la faske glorification body sing faske mano sa sing Bangan masing ako betlal fungin akut lagi. Bangan Monday. Siete suliga sabta ako siyan. Fos singaul tolu nage singaul lali ko siyan. Nang ako may show nage may reach na koan pa aske
tustean akkaya siyasin siye maritsinga takope na dafe mape na menak singa akkaya siyasin siye Hebrew sapta singa ul fos tslak taibo se bagan singalya nege longo limekos namnasin jikke taibo singan Hebrew singa ul fos singalya nege longo limekos pa menak singan na Ashi blue pa lagi maritsing Kada liel bakit Hebrew singal was singal yan nga long limego ship simengan pa sukosokin uchak. Kasi ngayos ka na kata sukosok singal. Pa was singal yan nga long duan. Na in shukya na ko fin chaksen pa was long tolu na long limego shan. Nakakumita ko sham kun may nanaksin kinan man luxury na galim kinan man luxury na shukye may nanaksila kum ano kang afangan ipse kuvinli for singa ul ya singan el sham kun sukosokin uchak kumli casting is in fact more boldness with confidence. Inuchat na may singan and matal singan may and matal singan charm ko nga pangayon sa mga ke ulayang mato pangayon sa mga may tol falat sa mga fan na ko ilyak na kaya tiyan na may kun uchat na kaya sayan may tol falat sa mga fan na inuchat ke malamak itkos ke na kayo wa melaro nga nila suminsiyak nakmanas ke makuluk katan nakmanas na sil na vigadal nakmanas na sil na lisam siyak katan nakmanas na sil na sinsiyaw lalan wayang matol sayangan pangan sa mga puksyo nga Hebrew sa ramgun siya sumasa puklan Hebrew tila kalim de siya sumasa na chok to sum singan author singan mit maritingan ilos ito lesengan or los til kada scholars give mo mit mar is ko read lena singan sum na siya los ito lesya simusgan or kung nagasi don't state the obvious kasi may los ito lesya simusgan los til di mo tinayin lang simusyak men los ito lesengan kung hindi ka sa na may simasimgan el siman siwas was ka un may simasimgan los simsos na sin may Hebrew nga ninakayelos. Na ito na pa singan ke Hebrew sapta singan siya nga. In fact, like lang matlalal fong iuyak. Osh sukosok lasing in ucha na inin matal. Na sukosok siya nga gaskray lasyo. Ilta liksuni na akatay ato nakigasing lisyo. Ilta nga with confidence and boldness. Kaya mo kumito na pa wengin alalo. Lam ko nuchat lagi yan. Sa naskimot ko, and matal si mga may tol flex, si mga kaifan na baka nuchat na lang. Ano, ipro lang May tlalal fong iwiyak, kumito na pa Kung sukosik. Kaya mo kumunta ka ramalong si Lum. Kaya ba, kung tako insiyom niyo, kung ito na pa wengin alalo, kung lam ko ilyak na inensingan. Ba ipsimet ngan when ikekla lem Jesus Christ kasi bin misalan lem baka charm gina afakta si gyal laki sen real current sigan miselik current si sang shrelik and matal likian matal na matal sigan current sigan lumaya mga inches on gosh ma matal doliean tikra na sibugyaki o pesa lem misa na mo Misali curtain singan, ikekaligin wet na kawakan iyak na kaway na siye. Ako may lamafka na mo lakum singa, power. But I guess that program last year, they can just go matay Kent, the safest city in America. Matay Kent, pro na singkat, para kat ka na ramangan na, mitiko, mga oyan ang tigan sikyak. Inan sumarikit Jerusalem in temple in the holy of the holies. Baka na ma-proyam direct
or ekwe ti ano regen na kayo na bensel mi misa na ingen na ikekalik na reaching akel niya or lo na kikasen sikosok to ko ni kina sikosok wang na alalo mo kun ilya again singan mo ni fo lem Jesus Christ il ora la ingenexi wala ingenexi in mabit na ko kan ilya lagi kung taga ba kasing siya come as you are along like a sharp like they just look at Sandria med Sacramento il vaga mitt sano come in mole come the fatta ko men it's the fatta yeah sikya it's fatta yeah sikya come in mitsin wala it's fatta ko med kasama kan wala ka to kan sikya along with testimony sila Luis Lipan. Il cold turkey. Tuwigin yung dusis mo cold turkey. Kailangan ko lang sisla mangi piro ni mga ugalang kafata mo cold turkey. Kung tuyak, kung orela na tuyak na yung belsingan, kung tinakot matasano ko yung wala. Walang belsin ko yung wala, tata ko. Sila lang, mo. Shirley, kung gulok. Kung tikanta ko, sana ko yung wala. Mana matalo, tuf-tuf pangan. Para masil na sa ako. O masil na sa nga ba, may kumsano. Come as you are. Kung tila ko wala, kung takanta ka. Taka, misengi. Kung di ko na may sigat na siya, taka misengi. Maniya na ikaklit na si na kayo. First of all, sila kayo na, ash mo itol falatsi. Ash mo itol falatsi la, ash pa si Palim Jesus Christ. El paikesa, el para lang galaxy in makoin sikyakan. Kinasbin lalay fung ilan mo itse pas pa-aknas na sila laki palan bel sila ngayon. Pero kaya the fact may sabram lash nila tako tuyak silela at tikan silela lum skum silela man mariting that mo tako sukosok wangin na alalo nag-end na madalsingan and madalsin balim gadi lashwa dia wulak kuma dia madalak kuma barat kansum na yurin kata dia madalak dia just go bara you can bro guess na madalan rin Jesus Christ and yes ang ginaksyon kat kanta ko na siya pel na yurin ka talo kinanta ko aksyukyatan niya akuduki pero siya kami doon limin madalap na nanon ko yung kot kimakatito kat pindiya oro para Bible of that mo kuminti long makina kuminarobe para nakelmin lavi yo nagibukla James la ipsiak lungan pa fast long doluan shukye finsha kuvinlie fos long dolu long lakos long limekos na fos igasgal indake Leila gadin shukye finshak Leila gadin arlanan long Leila gadin alan non kos kesiye sinsiye fasol mega Leila gadin dia falayek takayrin belinalulash. Sige mo ko shukye finshak karangan ng siye sinsiye pame in takayni orekma takayni mukui. Ifo kailangan mo yun, matlalal fong iya, ilos sum na yin, ilos line malan fellow, aknukia gelos, sham, tinafalak fasya kelos. Na melos takay na yan aluin mo, may makayas yesin siya. Pangas pinakaluwa. Intagay niya kay siya. May kumara kung sumuya, flokta, kung fok lang nakluman ligime. May kumara na inalo pa, got sumne wula falok, inalo in recharge siya. Ifo, matfin madalan kat arsin en alu, may na sumuya, flokta na pumpta ba, kuno na singkat. Ngayon nga kayo, sumkatang lamama na kafumuliga week tari, Ako na nag-week sa siya. Paano siya binalo? Timan ta ganyan na, mema, mga you expected mga. Kasi na bagyan, kasi mga, kat i-pace kaya ng online kat, mano la siya i-pace inakin siya wayak. Tapos siya binalo, intakay ni akay siya. Line siya flashingan. Kat inakay siya, yokliki, med och en agoslie lenlan lem apkaran me kat karangan siya akay siya mayen lemela falok
Lendlerle mi upgrade mi? Ette sikjatna. Ei sikjatna ta shokta. Aki kun käälim kele. Pidettim tana tapet ne sikjak. Siitä niillä takaa rokai noija. Takaa reak force. Akfos kidet mo ngetaliki, kidet siya malan kada kidet ngetaliki para kidet patatali malan longlang kada pa malan sino la len upgrade me kidet di na nga if you kum some 4-year degree low man kum some 4-year degree kum vinak fashion ak sa field of na homework low man kum sumaday in class kum sumamangan kume is na 4-year degree sila Masih ketram gini Ette angan sedan ita ko sukin gene kumin indra pai kumle indra pai la meta elos matie sun len sham jam kunya pa kalmia para la kat matlalal funga in tie falayak pelin alu min pelin alu pa kita sham gasland katin akay sie na matlalal fung yes mat ko sai Met goal go fin long bangers ben aluwa. In pumped up each other. Kren mo kan summer magel week to gata nakat fuko ko tari. Bangers pa men lax. Iwang inalaloy got in taka na yurin lem. What ton jo bakasima udagan just ka weekend na. Taking just goal tamalipan. Got what ton so me. Like jubilee Mr. Elijah kan los hala kaweng los silikan karangan kan makunya siya bagitan broy los makunya siya bagitan karangan ng CSNC nabangan Monday at Tuesday taking Tresco tamalipan nga sunil tamalipaan ilan na fresh unis na dugun uniste taking result na akala ko do gasag midfield dog tastan kaya kulang malap tamalipan Well, kuuskan lang po siya. Loud and clear. Not as fast as it. Muna ako, classmate. Well, klumalap kaya kataya uupiang siya. Nagamante at Tuesdayan. Na sipel sila kan sukat masingi. Ingin na. Kulo, kaksakin kad, matlas ko siya. Pelsi nga deswang naga Wednesday. Si Fayan pa siyak falatingan. Siyak falatingan. Masum ni ka slide to pange. Pangen siyak falatingan. Lure Chronicle tolling all for snowball chain and long lead course. Lure Chronicle tolling all for snowball chain and long lead course. Now we go lead na kada takan na for the cash and funny na 10. Much my Yorkshire ke melutu chenga pa literary context. Kada on flock clinic ke pelche tokosha chinge el tokosha la. Tokosha esiki. El patokosha ak singaul tolulan tokosha chuta. Na el tokosha wo shepe. Fingatli history lan tokosha lantalik na dinga nge kepelchi ma Saul el tokosha David el tokosha na tokol Solomon na fashelik. Shuf singa also na Northern Kingdom, rala Northern Kingdom pa me Israel na shuflu o tagarala Southern Kingdom pa Judah Benjamin. Na Southern Kingdom pa kada focus na kaya nga. To history lantalik natin ka nga masim leke siye tokosha si pe Luke Chronicle akalimila
toko siya singalya ke Northern Kingdom ngayon na fon na kuluk. Did evil in the presence of the Lord. Kung kalwa ni bel singalya, toko siya singalya nga na fon na kuluk. Na vingot som na ke toko siya lanchuta, as toko siya longol. Dakel rio poam takanir kel setikia, papel chimatal da show som. Toko siya longol na fon na. Alkos na shelos arawo. Singaluo did evil. Na fingat silpa foloklan ke Exodus sapta singaluo ma fara ifin pelchema elos ta somli ke ni chepa ka te la ki tari kafa it course talit na din gat ngayon me akfalet we pa na masap mal ta sang Mount Sinai ta Passover singa ta institute dia ki itchap kat kalam ke kela malam she met kelenak singaul eloshin wisye animal sukuma woi met mat ate yeshe mat we wangen makulukel nadal ligiel in lom shene kelenak singala kos nadal wuniye ore makin shakan sang shalela motona lalosan when katla sa pa malupu fen lal datakatelie shashingen nael pass over that the wuniye shashingen in na inarsh ke motonan lupu fen lan katlen takate pasila len molikom le pange redemptive work akal chi matay takyang na sintalik na din kat ngay los tufukili gen ichap na taga Mount Sinai los ukwe pa nam kafangan as kafay kos na fon na kumkan sumli ke liftigas ng ultolo mettigat taga na ke melutu chinga ke me Luo Chronicle sapta tolngol fos nongol siya na ke long lead course ak falating anje bange when tokasha singa esikia el sipa na follow na manakawa matakwa kina shelo siya when tokasha longo ulinga alkos na shelos wo singa luo elos tatulog niya pa nama katilaki na sintalik natal nga Saul tokasha David tokasha Solomon to ukay na Pharaoh ni tokasha tokol tal nga ash katsa shelos alle somni ki akwaklan god naro Masima sikyak ke mariching sigal si ba flogon ma when I si ba flogon na akwa makadil ta sang na sin met lalosan na akfalat na ingan si sikle nara ka din na kan sum silpe lie oya lalos pelmeta na ke ingan singeta na toksha sigia lalle flogon ma mtakya sapta me longol lal kosh fos long lead course farna ke sapta tolngol lu fos tolngol tolu ke Luo Chronicle sham kunyak pelchima ACGL tokosale farna ni ke nail tari na ashpe ke me Luo tokosha singalal course fos sine ke sapta longol fos tolngol shi na te shi na ma sham kunyak ke Luo Chronicle nga katkan sukat ke me second king sapta singalal course I think at liye fact shaping ala out of the 20 tokosha alkos na shelos arawo yamatan god na esikia el patokosha eat kosh out of alkos shima fakya milos arawo esikia al tokosha en chuta ke it fugo 716 to 687 BC pangan pelchima esikia el me tokosha na bueno ma kalamia ke mashim singe elesla tokosha singan lagal ligi papat mela ngakan riti ke me saptalongolya esigial tokosha la finan chuta ke ye longolime kos el in Jerusalem ke ye longolya pangan maslo ta metigina tokosha es el misia epakpakin in Jerusalem
Esikia when natal elawlol in tokosha. Pangan transition jingan. Papanat mal Esikia, tokosha si metlagalngan, AS painel. El tokosha ke in maslon ye itfuko tolngol mekos nege ye itfuko singalon kosh. The fakya ke pablo el tokosha na kulukshe. Na wenchi natal ngan Esikia pa ituyak tokol. Tawek us Southern Kingdom ke ye itfuko singalon kosh nege on fuko alingalal kosh. Na banga mal reach lash nge to kenge. Academia ke Luo Chronicle saptalong lal kosh. Fostong lead kosh nge tolngo Luo me na saptatolngo Luo fostong tolyo akate ye o yen to koshashi lal AC kiyangen. Na vingat sum nage papal nata shatana bangan Luo Chronicle sapta singal sini ke saptatolngo gato akate ye to kosha siya to koshai lanen Juda silbe lanen Israel Northern Kingdom. Mashallah, elos te silbem ta ke kafama ko kinaselos ke pelna leles ke sipen in kayen tokosha lalosan elos somligi akwaklan god na elos som alu na sin kat shayen kat silal epre masike shekap ma akiye kafa itkosh makalem ke liftikas longol tolu akalem ke kafa itkosh ngen ako shikyak ke spring calendar lalosan na tolu shikyak ke fall calendar lalosan na magade loin na ke kafashing ito na engan lalos kesipin los folot na ke mapayalan kat me sangpe engan lalos elosin sifilpe aro me akfalet lalosan kulong malla propsan eprem tamalil pangan masingen kulo na akademiyak mo metiki engan singen esikiel matawak sapo lai tang sang met nge us fashalik na infel siya in usye metal na Jerusalem in we akfalat kel tokosha lang el som silpe mashay la temple meta inta na ke akfalat siya kadali ke saptalong lal kur fale la silpe el ke restore ye ma elo siya mata ke folot na ke mapailan ka tanarel som ndak nawa temple ako la in Belgium fakya mo tol ngan alle fok la ben jelos men elos tinam ta ke akwaklan kat pel na leles nar esikiel broi section garden alle casual met lalos ngan folot na ke mapayalal nar kat kalim ke la temple sing pa signify me enin akfalat enin sekyat na manas pange en makatil matawi na kesben disconnect lalos ngan na kesben langkalang pakto ng kat esikiel silpa floklen restore mangan aragat li na ke fos longol si na ke longol li course na ke malutu chika wensi nga nakalam ye engan lalosa na pada sumta greeting ito ye kya fingat loin na ke na belchinge elo somnikin na pay akwak paylan kat kafa akosma ina nakfashiak te nakfashiak kafa toluma akfashiak ke fall deben akfashiak elo som na uke akwaklan maton fel shayangan naro si fashion si bakalim me engan la lap si ma elos tuinin akfalatje ko engan ke ngan kesben elos restore esikial si ba falokan na akwak pa ma elosin mata ke ngan si akfalatingan fos longol si akalim ange may chatagay ni ng Jerusalem, elos akfalat siya kafen tiap akpulol kelen itkos. Elos ingan malalap, len met levi, met tol, elos kaksakin lemkat, ke kayelos na fon. Esikia, el kaksakin met levi, ke elos arulena pa inkol alu, na sin lemkat. Esikia isamil bro el siya katlen kashalos. Mga na kayo watople, kasi pen ka dilita naklala esikia. Siwas ma
el ngishe metlan ngain folot na ke mapailan God ta vingat lie fos longol chi bread tie pulol chi ba ka fen bread tie pulol chi ba me sham kun yang kat lie na ke akwak shinga Passover je maka sham kun piang ya sha chi ma ka lenye shangol milos mata ka lom shilos finani chep ngan pa me lam su ko ka animal su ma boy met wan makuluk ke los wuni sang sha shingan rala ka fa sha klungan pa sham kun yang me unleavened bread chip unleavened bread feast of unleavened bread pa lain naksingal mekors lain singal akors in malam shemet lalos pa Passover fish singan na lain siya na to ko pa lain singal mekors pa unleavened bread lain naksingal on kors ke malam shemet ngan pa me first fruit nakafatuloy takle lain singal akors lain singal mekors lain singal on kors na dal tu lain lam nga ul pa falete feast of me Pentecost tugun lan nam nga ul feast of Pentecost pangan kafa akors maurik ke spring calendar lan klik na din gat ngan na sige nan ka akwa ki mange pel na leles metagal ba na solma na talik na din gat nge chuta me the southern kingdom chuta pa sam kinyak ke mari chingan akalam yak la eloste na ra pel na leles ship tawale mange yorolo so ACK al taga ke pel na fal change ba flokon ma restore relationship ke temple lang me merik nge elosum akflechikat wini akflechikat sang me sang syak na mana signify presence lan God pa temple ching on Jerusalem nakatito la unfortunately matawe na ke me 931 takani ke 586 pata kanana le pepalon taka usla Northern Kingdom na kanana le na ke 722 man na fon na to ko sangen to ko sa me singal yengan arakuluk ara foto le to ko sa islan Israel ngan pa ye malutu chen asin talik nitin gat ke chutangan alos teben latela sin tamal vuelos ke Northern Kingdom ngan ara to show ben alos utakle na in show ke ben akwok milos te akos kat kalam ke shampram lal chermaya ka bukpe siya makalam ye show singan talsom ye ngaw to masing ako menan focus na ke orep malal tok siya sikia may cool singan to ko siya singan to ko flow na masaya silbi masaya kak nas na sila yanin alu lalosan nal to ko sa palik kasa mat na kayo wine enchen to ko we kak siya king God nakakatli o ye singan to ko may to ko na Jerusalem kafasingan solak pulol singan sam kinyak tawana nga kalemya pa pala samon ke lifti kas long dolu ifingat ke somli kafasi midan pa Passover feast aklu unleavened bread te pulol aktolu first fruit Passover feast unleavened bread first fruit lenlamngal maslo na feast of Pentecost na ifingat mirroring na ke akwat ma na si kumasinga na pa crucifixion shashi lan Jesus Christ el mise pangan met na kawang narun Jesus when klik na tingkat nge kedal da shalala shangal lalo icha ba pangan masingan Passover feast singan sholayak na siya lemlamila Jesus Christ la taga mise fin shaksin met na kawama ishan Jesus Christ eva maul lemlem siya pangan taga na si kumisin in a spiritual sense ke me masingan akalim mi masingan na prete pulol singan signify la wan makuluk lan lem wan makuluk ke New Testament sam kanya ke me siya koren saptan me kos fosalikos na first fruit singan pa il mulya kelen aktolu len singan lagos len singan me kos len singan lon kos unleavened bread Passover feast unleavened bread first fruit el mulya kelen aktolu pasam ke ta shalayak la kafatulungan len lamon maslo na
Feast of Pentecost. So shikin nan ko ye makatil shalala na sintalik na din gat natal nga. Eloste na ukwe. Nara gatsum na ke fos ikashto kongan tana alle kyale mesiki al kaksakin mit levi ke lo sarlina pain ko lalu na sinlem god. Ara mesikyak fos ikashto kongan akalimila. Leni kostal akfletari me pretche pulol singan. Panangan lusa singan akalimia ke liftigas nongol tolu. Masih talsil berangan talsil be ke laisla kalweni nastaka ke fos me longol tolu fale akalimila nal tukun lain ikos mailo soro kisyain kaksikin lalos na sinlem god lan mit mata lalos meta na elos na kay wine shein civil aro akflat lalos kelen ikos pe oing elos tafel akflat lalos we engan lalap eldos shield pa na tafela la nit course in shield pa na akfaletje kafasingan kafat brette pulolsingan na wana nga kalemya Passover brette pulol first fruit takla na linsingan la course singal me course singalon course na len lamol toko Feast of Pentecost masingay pa Ezekiel restore na sinmeto na me sikyak ngayon talingan ni Silpa tafula, met kulingan 20, pala mo, kata silpa akfalat la lais la kila nit course. Na me sikyak, toko sa Ezekiel dago. Oinge toko sa Ezekiel sang siya tao sin kaya umukul, it course tao sin sheep, tameta in uniye mongoke. Engan la Ezekiel. Pang si fashing, siya akfalat engan. Elos tinara, pel na lelis. Ekel Solomon me metigi na met nge tako enganak ora Ezekiel me el sang siya tao sin kaya mukule it kos tao sin sheep tameta in unie mongoke met pepalal shakak pe siya tao sin kaya mukul esngel tao sin sheep siya u nalalap sin met tol elos aknas na silos la shifena oinge met na kay wayangan met chuta met tol met levi met shataka inen epang me oya pe met sha mata inen Israel chuta shiti Jerusalem shishes la kengan moyen sonna arspel ma oinge orek ke pella toko sha Solomon when natal David neingin akal me Riopo am tokosha me takanike Ezekiel tokosha actional tolu 716 687 katlieta na Lucian ye kotaya kifingat kotaya masingan tanay Lucian ye 12 ang alimekos ko fototoligi na shakluk et eye lof ko katama Southern Kingdom din na akfalatye me kisyengan. Na rebelche ma shilbe shekle toko sa wo singan tago shilbe akna ni insyen me da inflot na ke mapayalan God na lo singan na tago kosli nempo ke animals ma en wakingan. Elo singan ingin na shiti Jerusalem shilbe flot na ke mapayalan God. Pangengan singa men talitala kati la shirolos. Mana pai se patal silpe flok na kenge. Moul sima elo sina matakia pa elo silpe flok na kenge. Fossa flesh gen akela me metto le metle fisia ke akin se wolan lem kat na sin meto. Lem kat en mata inen sheling kasao along pro lalos elin chesin na ke. Pangai o yesi masikyak aking anye met lankat inen Jerusalem sidi lal David ke pelna lele simaelos disconnect lagi mapailan God. Na kesbin toksas wo ka Ezekiel righteous in God's way. El taga proy katel long proy lali kekla mga elo shiba flok akflat God. Nara mesikyak elo singan. Nangako mising papen nang evin gatli o ye masam from ginya ke kafang et na shlayak la tai gospel si mga kumina askeng.
pamisalan Jesus Christ mauliak lan lem panangin kenek suguma usina sikum maul pa yesing elenganin mol la pel na kay wala ko lang nagwain flot na roll tik na tingada pange ngako marsin singe musinge asto ko sa si fan na las leta ko inge na il matol jilas kele flo ko leto ko sa to ko sa isikial to ko sa si washe luko mapayalan kat wangin tafung lalan Jesus Christ na ikel matawaken manako watako esikia el mait wanang akum tal taka ekin to ko sa shuk mas waslan kat ngakom matlal fung musinge na kan papenang mind frame attitude lasha nakadem ta kemme katalm ta kengan mun ngakum ito tayo la kada sum na ye ke ulay lalan kat nga katalal fungi mol mapat pat amo pange akata yana ke Wednesday kada sumnal tamle tikin stretch ka lan ko akyokye nakat fashion na ke tosto tamal siyakluk tamal sherle kum Tawal liban, mitli yung vast, mitli na tungal din just kwan. May significance na ke 7,000. Ash significance na ke. siyakluk meshe May significance ke nembongan. 7,000 sheep, 1,000 bulls, and 10,000 sheep. Ash significance kum connect na ke. Ash pezero nembongan fliaki. nempo lalap ngan kay wa wana signify na ngan lailo sang no fun na ma rolos pengan Okay. All right. Kay wala, daging Diyos ko. Ano, agin bilang sumililan, ako la masing katostoan, daging Diyos ko. Commute. Okay, okay. Ganun yun na. Kaglamalap. Pamlipan, excellent. Ale, encouraging na ba me, sam-sam ako musin siski ka-fight coach ngayon. Kikum sumanan ta, ngawi kumta, ukwe akata yaluman. Faksi ngayon, ale, ako ki mangan na kipelan dalik na din kat ngayon na, maulan Jesus na shalayak na kimangan. Kung suman naki-Passover run, pret mawangin mayak pulol kaya singan. First fruit ba tagakimit yung foko. Alam na ako tayo kalim ki kung fakta na kain masto na namawal singan. Kung niya maasi ilaligyan nga maki lutilo was finan Sacramento. Maasi mga ingan peki malutisingan na siga pa. Taman siya lang kasi siya kinaki significance. Ngalit ko siya ngayon, nagkataw sinit ko siya. Ngalit tao sinsingan, millennium kung naramram kikain mangan. Maasimaan siya pa, siya kikisiyagat ng tara ko siya ngayon na sangkain na pasingan kay nga na. Na si mataga na si kipafasya sila na Sacramento ngayon. Kasi kumakatayak alakalaman, nga siya na sikela. Kaya nga suma, as observation looks fan kay cash oya peki alu Sacramento me agat kanjulpe liye ke mamakatas ke masap wangen ke ma fakki webal ka dinara mema tenainin na ka dinara katara nakikasya si ngayon ki umsamram ko na masimata ka na sip na yoko on personalize ya masaman ki akatayala kisya na school lakala nga masek mga wis ka falan lem singe siya kasi padala siya kita nga ayos nagenda matena me akos mafal nga naske ang asap lakis munun lem siya masala shaket sa soror la finsaksi kishipa shipesh moito nakimasyon o yes singe wangin espentay dala ka mga faksi nga masek narangasyon aklen niya inkain loang superlie kung fucking on lana ni straight in folokle fakay ngan silang kat papatamarin kasraw finas makatara ki alula so kakatara si vena ken say kat ma kadin na kadin me ekalla pangin ka lang ki Wednesday na mchelel to alakta ya mande tuesday na lekalem samon yesel ki o atu isilan lem me kel to na sike ngama pangin si topic ma kat mo ito katlong
Pana ka din sa fashikin. Kamen sa fashikin bakit Sean Mati kat Malaysia. Men anenale asingo chapet tisikya. Naki taka na siya. Naki na ensi mataka na sikman inash kalim na pa sisikya pa. Dami sila lang. Kadinit na pa met difference than rapture siya met different than second coming. Amo masing in ta kana sipko ka din kain si Fena for cast settings kian take place nge kanin mangan in magate mix up malungan tamla siya din na mix up nga fact mo kina nasi kana sinsya si mama the long casting rapture may lakata yege si destonika ako single dolun ki single alikos nge nagkematlalal fong inge ema utakya ko ema sikya ke second coming. Kulo malape ki me sima takope kashikat ki tamil sila kung dakan laki wa malitido ngal na tako kalim ki me kung sam kin na ki ipru sapta singal fa singal yan na ki long singal met kadito na ki mamatalig din Israel ngem tara nge pa na ki me na ki urek makin kusronge insang hafun niya makuluklan met nge na ingin na Christ pamasingan pitse singan taga na New Covenant singan taga na siya. Amo kaya katay yawo lowos ngen taga na siknanan kala kashi siya fulatigi Christ mataka kasyakan la mano inta me kada mo me kuswa rek makinyak ka win kulo si fanan dingat pa rek makinyak na ki me o yesima ingin alvara Fallon again mataligi matal siya most holy place ma me te maurik lagi pun maita. May lutut nga lagi taka shaman na siya. Usud ba na usya na siya may kikatriti kay Sam si Hok ekasya ma loy si Mera singalya utuf yan rik malan ka ato pangangit ang liyan na kay mama taklang ang tawag kik kasi matam lipan sam kenge ya waye pen ki mat shaman ya ki ma FSC ki rapture shinge siya tam le la ta ye pe ki na wi pen ki no kon sima to ki tu stia ki sam kin yan na ki me o ye sima sam kin na ki akka ye si sin si mail usiene ki katsum ki alu o singe pa yin a wi sum no Sacramento ki for fashe mga liefin shuon kasi nagifanta kayo ni Maureke usiya na pa me kasi ngayon siya ang si feedback na loss and full work fast na meet king aliyamat nga kayo layla pe oye mga presence na kayo isang peko na sinbat wiyas kayo bote ako siya let ang malipad nga malututo nga takata yaman ko siya kataya nga siya usiya na nagimulak nga kayo kalan kayo kalaman na. All right. Taking interest ko kum kulo malap kaya yen mo na action. Ingin lagi for no lemisha lipan ilalak fashitos to na taking interest ko ako kum na Fred sette na masafta siya ba faculty. Okay. All right. Tamang lipan ang flowing balansum. Well, kulo malap tamil Shirley kana makalamingan Una. siya siya tosto luowo likishiye Ecclesiastes akos ikos na siya luo abingom nito na ipapanangan fosit kos na kalikos arsiye mukul mukay na mata yan na kesingal siye may luo liki may siye pasifiyan taka na kengan na fosafla singan pangan siya kain katang la kayen may luo na kadito la oye makalimia ke pu Ecclesiastes alla samsam kin lanmet nanaklan siye may luti lanmet pangan Evingat liya mariching ito akalimia mukul singa el malolep el magay na elore ma
Sånna sjonlal na ke mo cash up. Na el tol label na le mga ne som na run siya. Pa oyen me sham singa ko me lut singa lutin ak na nak ya gat katin pain na nak te lan matin make decision. Na masingen ba siya wo ligi luwo. Iti ka sumakate nga tsuang na riti ka tayo ke iplan me puk singa ke puk natas ko sayo. Katin me insang si bakes mak kinyekot. May chingi akalin na maulan may ta fototo. E as na main mashlon may ta oye pe pos na ma sisiwas e main ak fosyak na naklan may ta. Ke may ngel bangon mo maulo marlusong tensi. Elita kalim ke akwaklan god siya kol e karangin maulan may ta. Shakta ne oinge el sang kashin kashalal na shin mweta elo shin insyan yang inorek rekma e ningan kin me kitelan kat ke kayalos e ke lusen na maulalos. Pos na imashton na naklan mwet lutilan met machingi shikya ke kas insafan e aktuar siya mweta. Tashakta shipeshima panang pukshengi anin pepala pain akalimila oyen la lalfing ma pepala shamono arulena yok kalmeye e fal na shin metma salalal fungi liye na layan kuluk kema in liye layan kuluk kema kemeta rit puk chinge eloshe ma aklenak na naklalo shifena ke tashakta eloshe konak la pepal shinama fakak na nakinge pawaye pe Eşe fin şaklaşın kat, şa mayak saşayı moğlan mayıta. Pange o yeşima etakana ke kapun me, ka inta sang supporti gaslan kat, pasivela lap ke wik ngayon, gaslan kat. Na luo woli ki siye. Gaslan kat pange, insang akaye moğlan şa. Mitlalmit machinga fa mo, Lusong to in mole. Kalme, if you some reading the phone na puksing ko may loin ta na if you got el wangin ke na lusong ten when everything underneath the sun el in vain na ke from lan metlalment machinga. Everything above palalmet but pamulin lanmet men kumsang moldo man na sin God. Ta if you got liat five shila nga na ke molin mayta. Katalia tayo relative singa nakalim ke marita nakalim luo woli ki siye pangalet five singa luo woli ki siye nakatikan country tiki mapoli nakalim ke New Testament pe. If in mo kon low lab for the sake of the gospel na kum low lab. If in kum manas kon in low lab for the sake of the gospel kum rani siye. Tat kasin nalim na singa tin sang tesang Shalik ma Paul from the New Testament. Mashing in the Gakalim oyen nanakin lanmet met. Vingum som kal na fin beasom na matan luk. Aklalapso ko machina ewan met lokal. Manesana som. E yok kasha ke. E pape nange oyeshi mataka ke et fai shinge luo woli ki siye. Nakatsum ke fosit kosh. Ali siye pena malusong ten ke mol fela. Arsye mo kul makay na mata. Wangan wen nata le wangan met lel. Ay lore mapel na kaywa e son na shun lang silal ke may cash up maan yorol. Malusong ten singan pa me may chena e lore malpel na kaywa son na shun lang silal na ke may cash up. Read the introduction ke Ecclesiastes Vanatari. Underneath the sun, it's in vain. Up over the sun, when God delash. Panga oye sing. Sam kinya ke chibelata lat boiling and akalimia. Chishe lash.
level layut. When I initiation elosha managawa where Jesus is parshipel. Na vinga tar fin fella sing a Jesus one ke molla sai it's in vain. E pange kapa singa ta skili or masilan mukul singa. Ngali sie pena malu song ten ke mol fella. Ar sie mukul mukay na mata wangin wen natal wangin pe met lel. Ay lor mapel na kayo wa son na shun lang silal ke may cash up man yorol. Mana na shin siya or maupelalo. Mana shin siya or maupelalo. Fok koil pile siya pel in perlalo. Wang persipe inoing siya ya nakuluk in molkunyak. Kashin lan met pang, kashin esmak. Kom shuk na cash up siya awangin mete lom si fenai me engan kun. Na kum kafu na kemme. Kum kafu na kemme. Kum tol la pel na pakanten in som shuk ma kasho. O katali kalim ke liti la chise sa pela. Akalam ya mana kay wangin la. Material stuff siya in kaslan kat makay na. Yan mapat-pat. Kasi nes makinye kat ngayon taka aklin o yalo kum musyeng fin fela singa kaya akes makinye ya kum ke mo la sa musyeng matsinge matlan men musyeng leo yan matsinge mo malu song tan ji pange kuluk mol kunyak kuluk mol si mamatsinge askeng fosia na ke singal si akalam yang matlu o woli ki matsena mayen gel tal tagay ne el dal akeshay kere malal dal Shishel dal finikori matchingie ekain cashel lokan alak. Afin matchina elikori egluk na shil mayen wangin medin cashel. Kepel mishish matlu fin tagainian el dal first na. Akom first faka kom fin makaina. Abangin enchi mashifashing at the way. Cashing at the when a less simple sense ta if income some deeper na ke from singata. O yan ang wuwusi pang akeshay. Encouragement. Kung di ka encourage yourself. Yan ang nasmachiwi kumyang. Akaye kum. Kumikori el sa kumyak. Fin kumikori wan machisis kum. Kumangan. Pange o yes matlan machinga samon. Woi in luo liki na siye. Mana yokshibeshi pange na sikum. It's a teamwork. It's me ule treni ritma kalan sapi shpeshi wodiki na kon independent na makati laki ya kat relational sipang kat ilki relate na sin mat na kayo ilki mat na kawain follow na bible of fact ke masap si mayok shbe meta fin pa isam na ka metalong lu faston ng litkos ni ka ang ulak kalim me kadin lang si kadem met vertical kadin lang si kadem me kain siya kengan as kenan kas kaywa kadin lang si metalan las wana kat lang si kat si fen vertical horizontal relationship singa daga ke ako kulan lan kat ke lang si kaun lan kat nang akom nage samsamin me akes makinye ke metlan met singa daga na si kum inakalin la si el kuluk lake oye in relationship when eving ka din na na kat magay na ekofla awana nga fa ke pienya mat katikan me li na ke context ma pol sam kun na ke mat paya eving kom low lab in my sas na sum kun fa ke gospel stay with that tarak ta eving kom low lab eta fungul kom na ke kalan saploman wo kun merat yak ta sam sing inusia na sikom ke eklesia sapta to akos fos ikos na ke singa lu akalem me lan met singa inda kana sikom na ka den na siye sin siye lu woli ki siye pangana ka tayef to na ke tosta si saklu ke lesla pamul chele nga flat na room tikin tres kal inak yoke taila na ke atlan met na ke wana ke pel singa tamul chele Alright. Lumsya liban, kulo na makalap.
Den just call. Fin ka nga eigen balance kun nak for Friday an na retrace si break element kun transition like sette. Lumala pale jiwo pe kya kate singin na luman dam lipan. Amishale ramra makum danan kunuda na le yagum ananda kang mal vaknen na pape ta kong ki Friday ange. Dalakala men gasha pe. Friday vak ma usma to aslan sin si kasko sai bangan. Kadin lippisei ma tanya mit wiesnge. Nara da waxing vakla usma to aslan si met lili yalala sin met fin kono yakya ginarakate na makuluk individual scenes bangan kosya molingan enen an karelak suwasilla ke kasfushesh Tajakta si takake di kosyang takosin tie oye pesfeyekle na andaw ge fasingan individual scenes yenge elkabenora la corporate scene na ke church na ke usi na responsibility ba chandram genge but Christian vinne me si fenarela makuluk si the kejipere na part of the body of Christ massimal relangan afagi kat kewa kat me aske unity fun na in fast na mit na ke fasyak lunge bakla kosin kasha usma tuastan si na masen lipusese banga ta ki kosro inge kosin akfali masaplan Christ katte ule ta keni ke pelma trouble ka problem with the ka mama tuwasha ta ka makatikan kasha sham singa ta ka yok na ke financial burdens ka me ma eta ka na ke usi na ke shife katle katinara makuluk na asna katapela ngam ta longelo maluani asna siya ange akata ya ke lutila ke finpai tawin ange ta gusto na ka ke makusdal fungian ngavin na lalfung an sumniya siya mo ita siya nam ta ke mange katin metang ni ara narrative la siya infal na ke masaplan gata katin de somne de kia lose me ita me instructions yan eden aksafila Förstår du att man ser med finnanga mal med fallet se que el dia oingia el si vena que apella Astna sies mut ke mama polel vak med ena jokshipe sia elan gadin long na skedi ma sige que tamal lipan tamal surely luti tamal lipan el draki itawe tamal surely ki bella nalumeta che katmata finen Sacramento mas che vak ma siemet finnan gamail met fallet sikel dioingi el sifena kiapella sima akum kan kiapa katlebe sifena kiapa kat kaskoging an metal padam le liban ilagta yala mekan men kaskoging rejection jing akuminte alena somne shun pe kan la pangen kadalena yokshipele ngasanga fok la esam da sapta simit digi sapta on koja pole sham ke fakolen ngana oepel sham kun ke oye ke koshuka opposite ke fakolen ngana nara el me kya kalemila kadin sen ke anasi oye makatorala mo kadalena flat lele kadalena me along back the year to bella la malu komtel sia komtel kat na kay wash ke body of Christ sing kadena alena me okuku nene mama eusi o yin lang si in kalem yok shibela na kay wa kimunun Christ when mas kan bankruptcy me spiritual state ki kasi Finsi mot kemay liok shibeligi katena, but singan worthless. El wangan shibeligi tok shalan gata. Kat na kewa,
yokşiben en dokşalan gad. Layla kay simedin sifena tunirek malal. Nga sifena tunirek malaka, nga lila sa followerek malaka, nga masek, wangin nga kan sumnawe. Nara paurela pe nga langsim ta sumgelu Chronicles itkor fasinga lakosha. Finmet laka auliak e forma na si makat pabel madagal ki Chronicles itkor singa lakosh. Na pangat pa si may kantan ka siya long proy lasha. Kadin si fena tudikat kiurek malasha. Fin wo na yashmail kan konkin ke. Nakasinga si bet tasak Thailandia. Shikani na ke orek malan met niya. Pandagya met orek makuduk niya. Mayan kasi metin na si fena force nga kin makunel. Si matawag sila akataya ke alu met Lalvin and Sacramento. Met makamplain ki kasi met sayang eh. Kaya si kalasan, sinsin kumde, kaya kanla, na kumloang na nake. Concept singen, ngayetang na nake, na runchisas, silye, pel na kayo, then kain me, alin na, kumin kain ngayetang di lapan lang sila. Min basic at ngayetang di kasi matwiyasya, akat in as mail yalyorosyo, eto ka na siyesta kat me, kapena in alana force klamakatero. Namun kata may si mga desinsin kina pa kifasing kadena jiwa na me force nga kin makunesh. Kata pela may ta sikin kashikat. Tasakta pretense of helping si finash kimasingen ilta ka na in exploit ye furnability lasha. Nara masingan kain takate kanaus na lalfungi lash ka may takay sa lalfungi katle. Nara katinale loang na kimasingan pagipolil sham kun kain mga din sinsin kin nge anala nikiye o yesimo pangagata makat kay nara in kain sang kasra. Kikat sige katin me alana ara makatara kainin lemchis samke si fos nga samke masaplan kad kadin si fenale conduct lasha mit na kadin si gelina ke masaplan ka ta lila fal ke makastan ka ta fact kadin te di caption ke oyelan met wiesha na pangansi ma el na kain tigat ke kadin te chachi bachaya mo ngaurela wola kalelo o makadin na pa kadin nga tang di shipelan kad ke mayan ashkanin gifts makadilusinasish. Sap ko damit makat ngatang di matena sun guys si standard ngayon pa gifts la dalasin aliki gifts la siya. Na en makati malos minaskeo panganen si makataka na kaya katin kain tula si skeo los safan sila los kaya. El siya is maluti ke wosa siya falilan ka siya matluti lal kaya katin na mawo siya oshiro. Paul, after describing how Holy Spirit helps believer, el akate yan naki ngan matal singe la el taka na siya kain me kashikat pange kawak si mauta ka na siya. Finilya la siya pa katwi kain si mawimanas ki manima kat pray ki mangan sang lash deficiency si aso ye si mga inin na nga kung kasya finmong sa pa siya kat kasya na si sang na si kat mangan pray ke inkan kasya kat mayen wosa siya si pakat sige kat inkan fakalik na sin matwiya siya nga kumin siya siya karagat siya pa serve as a full-time preacher or a teacher na masinga inkan fakak for the sake of cause kasi tamang liban ramang kinye kastan gata siya kat finli ala na yok na pa'y generosity mga delita ka kinutinan kikastan gata sang sip lang kitan na silos mamusisyan kasha el siya manas katin mas may siya na finena katin diyan talikma el siya shiksin malik kan mange nara pole lale sham kun katin ka norek makun may sang sima utaka na siya kasi nge
Eke kadinte naman kala maakata yagi ke met ke sapale mekos kala tian mekos tongon luong makale mi fakulan ngon. Kosin dia si fena ki epe koste the kadel dia kain ki epe yekle. Katena ma siempre del taknalik ilafa oyepe goshani. Na ke fak mo kadinte kat lang kat long peluti mataka wo Sacramento omniscient ng gata. Mga ka-infak na siwusa. Takagyali ka lekyalim, kato. Takatilita insiyak na pay la fukarkarlena. Ang karingin pemangan. Nara malungan in ang karini. Kasi lasya, oye lasya in masifan na. Masing ipolil samsam kun na yok ngayon. Kil samsam kun na ki wosa siya singaya. Katin mata consistent gamen oye lasya even the fun ki magat nutia nakadeta misled ya meta efosek. Nara fin pa siye mama etaka na si koma ngasam kun na ki financial burden matakala. Layman lutiba nag investing our time and utilizing our resources wisely nag kingdom lala stewardship nag mange. Kikatorela mange mo aspelu mai tagat kanrik makin. Samram kun yok kemeton gos fos nungod si masinga. Afale naksa fi fakla. Elfin taknalik kemalang sila niko ele fakusani pe kema fakalawi. Elfin taknalik kemalan ngan fakusani kemul mapatpat. Believers who use their life and sow their resources to satisfy their own sinful desire will earn a harvest of decay and death. Nalakalim vaccine the ganasish la kosreni lasha fin mataka gingenek tia wo. Nakadito la maitaka kaya pa kada kaya wala lagi na meta. Kadin isam faklan mataka kikastan kata la mo na abundance bange. Mo jinge elusina siya kadin chilela men yok men siya matagake. Nara kimainge wala kadin dia totolay na ramawo. Kipel file kat fa is kusani lash kat fin dia falayak. Masinge inda ka na siya la finurek malash kat matalitima. It does not earn salvation. Tasak ta poli kikatin sak na naro inwo. Menara wala siya kat encourage matalal fung iwiya siya kikat aramawo. Ilos tena sign falayak men ilos kain di wala na makasi-kasiran na ekonekta na may chikan lal fung igastan God. Pailo kala mo lalakeo. Nara Elena siya met yok may kuya fitea kapak na elis mawuta ka kaya. Napangan o yesima elsikilen caption kaya. Lafa kaya ma kadinte me falek inara wo na sangan man kat inkain me alena tafela mawala na kadin kan laska kan na sinmatuya siya. Oingi ki ospel fallash lela kadinara wona sinmet na kewa. Tena fak mo metwal makena kansi mapel na kewa kat sang rostal tal. Katorela tepoin munguwa mamaluwa kakiparting siyak met ng church and in the commit. If Kevin kat refers siya taxingen. Sang met may siya siksin malikanin so mimit. Sang lal tal taol ros mangan men taol ki mamit asak na kasi inkala loma. If Kevin kat ikalalik kanin mangan. Nakadinarain muna sin na kewa. Temet ko siya mo kain. Kadinarapan na sin may kimutan fel na kewa siya penge. Pange mayak kalemye. Fruit of the Holy Spirit. Ini na inkain kalem ki mula siya. Elos mason na. Ita ke kata inkain diya mesya shoro lelao.
inkan gasho matwiyasho malutut na wo patako inkan akalamina sin matkalatiyange tako anake nga faka sapta singe sapton ko siya tako tukun me fakulan nga nutiyak na siske nara pel singe nga mo pel na ininasi katindip pisi matuaslan kasi sirs na katnutut ki ilosma arakay no yenge lila se fal ki falak singen kilo se wangen le papole jam kenge in kain alena uplift sisin sie ngama kale kale mulutu do kain mate kale mo matu yak nge taga pa in kan gastain mo me an transition na kisep dia ngale value bersa muluti ma ete kan gasat ya ngama sile awlipan dalo na US Tegin Diyos ko, kumkulo, kumdi, matawa kiyan mo na nakisinga, sapta singan. Masing along sige ale, election akal mile, kumdi tabela, kita, kumka, katkan kifas lang, kuwas aron a suk. Kita kan kifas lang, tel aron a suk. Kumidlo na kimarichita na, simple jobs lang, mitlalay po yung job na siya. Gusto mo kasngonin lead by example. Naara ka dekan fact mo, kaya read lang kuneyak yak inara ka tayo na makulu, kuwasa mol in me in ngon. Mitlalay mo iba siya ang ganyan ngay. Nakat mitlalay mo kat fin patakyo ko yan, lipuse, pati kayo sa kong fact, lipuse. Matuwas lang siya. Fel na wo sila kita da sisir illa kom del de rona sik masing el outward el away from el so el liki na mit life from music tingin mula tawali wa nas mali mit liki kat mit nag set singan Kulo man lap tikin triskal ke akta yana wo mata ke Friday anta up loop train comparing na ke from la lime Jesus ka sifena it's better to give than to receive pangan kulo man lap al de just go flon bel na zoom like what she said there tingin di well katsum na kisyat yan okos lentolu pwede ka dake ki okos dari alana Sam siya klongol si sagong samin oni nutyak sa gubang na me but some kan build creams ki Victoria nagat finally na kisam sagong el de klaliki magadak kalemi ki onin kaksak nge in fact lang afang ngayon na finalo kasha love o evataka yeme But hindi nag-FCFan, kaya lakta ka sinlem kat. Kaya lakta ka sinlem kat me, siya la ka siya FL. Matawag singen, kat fingat ang liyan na ki, kaya singen nga, na, at sumagi po siya kluwa, lock. Nga, lock. El siya ma, sam-sam kaya ilala na kaya kalimila, assurance, yan na ki, me, karingan yak na sila, Cash o ito ko sinlemkat and metlango na wawusi. Na alright, Rick Pagin, may personalize yan nga lock. Kat finsom stands ak tolu. Funny natin. Katilila elie lemkat elena mitson si watchtower man si elielen elme lulal elslakin shade sima kosela fola ko men fata ka finne malama inte tolek elendie na falin ke it kos me pa it kos algo singen elorik magin na ke super sa sa yela na slagin pa natin me taga insikla kaya la ka taga yemi na fast fos aktolunga fakla ele fati lela niom in mukui kan bekarangan yak silalnya nara umne kat mukui ala na katin kafu foilya el seli kumyang fati totola kat papa tomas
in kashaw ke sami singe elaklena elita na paela elte betul elita he knows what's going on napakakataya kila elila el paliangan Israel el palialanga elos kain betul elos kain flosi wasle lemkat mayin elialia lusyang ana watchtower man jinga watchtower man nge mata dal elam metali la shani mietaka pangorik mala mitkarangan yak pangan shikenget tali akilin ki oro elsia kat papatamasin kishaw pakarangan kata kat may ta kata to tola eldena ngai dash may ngai da we orek ma security Resuk ta dan bangor kanin mangan kat papaltia el lem si vena el so ma we pray met na wela si vena flokta del namtut inakyo ke point sige to tola singen fata evatia unico weekend kamala makifung pangan lun se lem ka de le fali kum yang ki makuluk nakewa ele fali ang molom na pangan en si ma assurance singa mai connect na pai elit oral kan fact lem ka de le fa liang lom illa lom kalma te foki loman ilyak loman elit ta every move na te ngena na palera ne tok mapata nara kashalala elit ta tari la ta kayeme na panganunin utyak kak saksakome siam sio komonsi glomala flok na yus interest ko me kat lidi ke said school sam sok tol ngule kaya mo unta ke sam sok longo tali ke sam sok longo la akos pa me Sam of ascend psalms called the pilgrimage salters sema akalemile bangada sam akfletje akademi akflet lalus na sin god na ali ben samsung sendria samsung dolgol fosal guspina ba bagene observation el ramgun casual god pa orela mana kaywa ka vak ka de mong na kat pa liang mana kaywa ka de karing sema ko lenta na fal na wana ko daka meda in ilyak ko wutchak na Jerusalem on gakin global lab ka chu ka program la je se jain fa ko la sigan ta li ban ko meto ka akfashe list names How? Siya daw. kaya nga oikin belon to lazy names na they just go kum to akfashe fa ko la sen de shreng ben like shamin kali loman na tamaliban na kali program la shoye ko vin kita kan akfashe action tamaliban nas akfashe list names they can just go to fa ko loman nam to good na fa ko so nam iso ang shamin kali loman na tamaliban el to wo finangan wo okay tamaliban orin balance Well, wala malap tamalil. Well, tingin kumli well bang Well, bangan, glomala masimedan bangan. Summarize yan na naklal Paul, concern na sinmatlalal fungi Thessalonica. Akluo, mewa na siya, etiwa na siya in marshal machu sa Gentiles mapolil, hakataya ke may lutising Shafla yan, pasulela ko, to kuminsang kaya sinake ke maulin Christian na sinmatlalal fungi yung ke wikshi fashion Masyan yok shubek kung apply na sin inak kaya siya ke maulin lalfung lasho. Rala siya ulay la ko na na sin siya may wiyash lalfungi inak kaya ke wik si fashion.
Pangan na sinem tolu may taga ke malututan. Flockleneran oslasha. Ay, global lab daman lipan. Kede vart med dangerous goal evin ko kumin namnas ak first year faikalo singa en na dubin kumla faikalo na namnas kede shuna ke shamin kaliela sha. Tigindi. Well, ana akalamian faikalo pa outline. Pangan maya singe. Nakadesut na faikalo singe fa pon faya ke dostok ke kashlan gat. Evin no long sila gat taga ke. Si fean akayakle ke lalalfungi. Si Thessalonica saptaluo fasingal tolu nigit saptatolu fas demekos. Pamalitu chinga taga ke. Ipluo si pa sham kunyakan. Ipsimit ngan pa nake sangkulo inkain fasingal tolu ke Thessalonica si Thessalonica luo eta ko akatayan akademia nake me enganin ace ke kaslan gat fasingal ako eta ko nake etain me churchland gat na singal mi ko singalon ko in takali si waswaslan gat pangan ma eta ko in fact kasing Thanksgiving in sangkulo singan nakainta kain akiway encouragement kanjila Paul manda oro kipella sisa parna posin daro kipella na eta ka ki si Thessalonica sa palu fasingalit ko sapta tolu fasime ko shan engan sila Paul in folok na masito ko pa singalay ko siya kata mama anan sang kosumain kain akfashiyak leo na singalyan ke longol engan lal Paul sielos na pangan pa si Paul sa bala tumutan fasin na kilime ko siya malutut siya nga ito kain nuti ka tiyok la ale ene na iyak kadinak kaya si sinsi panit po siya chamang ke na pangan pa si nga kumin nakiwaye mo ito may manay ni nasi kiman pensing ala na yok despair nagasum nagi impatata nagi oye ma te main se wash ke pangan fa kolos ngan lamala foklo euros Course, sham. Tigin just ko kung gulamal lab na kading nagdesyo ke giden kalye. Kuwasi siya vlog ke tas kat fin mo ule. In literally na bonfire man nak sa yon nag-send Rio. I think just go. I agin ba vin ko gego astari ke focus so na nas fastament na sa min kalye lo na tamang lipan na ngay ito kalye kasi pro. Tigindi. naglamalap kaksikin gat nga lang si pefakkulo na sin but nagawasiya daw ma we for fashion Sacramento talik shitel matnalo le Mr. Jason in Rima gatliebe matlash San Francisco masyun be kawak mata sila lang si pefakkulo na sil kafna sil in book lokal ba kafna ng San Francisco Mr. Cordon Philip ale me 49 reference bangan York Casual Plan Medical Insurance Katrina ng Academy pe na ng Academy for fashions in kan som lututin matwies for local pen proy ke mo magatli mo York siya din to ke kaksekin kat kulo ke malututuwo Fingos mo esas taga wikat pege ekantasta katin taga ni ikoya malutut singe in kashikat kayo kaksekin kat pangay may faklo ka tamal siyole kamalipan gamalat Tigin just ko gulo na ma tamang lipan ang naming balansum. Well, kulamalap oslas tamil chirle ke kataga tune belchinga kulamalap tamil tigin treskal. Evine tigin me gilil bangan nga dalfung mal shupe kaksekin ke wala na magat palakin fashion ke belchinga. Yok tingin na kayo wangan we siba na ispelan akaling kos na kayo mataga wikat ni ke belchinga. Kulamalap ke ma na kayo ma akwa kinashir kanashil tamil shirle fashion ye kashle na mishinga. We penama akwa ke Mr. Snow to som ke 1852 ka truang kada ko lang truang na ke malamin kos pelapa
Akom da kya so marsh foto to yang nakusai inus peng motion. Sunan mo da na okos longol si 1852. Yesyo git ngal kata masumla. Masing baka din ta kanage mapayalan ka. Kadinakol na. Tapan ta kalan lay mo. Masing pa yok siya me ito. Tain waning si pagatash kang. May unsi pagatash kang. Katalay na kadinakol na. Physically, financially, mentally strong. Perseverance ke mata ka setan nil ta kuluk ke kat kang. Tribe sila tamlay tigin nga akay. Manya na lusom na ilmasyak. Ingen al tol la aus nga lusom na Sacramento. Cash or shiba falok. Meshe tigin. Nga siya nan tipulya la kaya wala na lang kat. Shigayak. Shigayak kat. Kadina na lalfung ikat. La yorol wangan maupe. Yurun kat wangan maupe. El makay na pa siya kay ko. Mapoli lakya lang yung nangakom mat lalfungi kat din na pa kadinak kay siya siya. Kadinin na. Arula na yok siya. Luwa wadu ki siya. Kat place yung matlash ko siya. Long lalap lash na kayo wa matlash. Matlawos kaya kasing gol nga na siwos. Kat place kumalap. Kaya tamal siya gulo. Tamaliban edegin interest ko kulo malap ki arulos kulo yung tsun lapa lusa singe ngakte so nagigden kaliye na Shamramin kaliya lagang aking akumin loyang na ke sifel lap na ke week nge losing akal mitari gas lon kat gas lon kat fin loyang na ke theme song sa kulash nge kunin gas sa kulash nge gas and gold nge so na gas lon kat Nakadalayan topic sa ngayon program la siya pa gas and gold online kafin niya pukso la siya pa gas in gold gas lon kat pangan may nanak yok sa nga kuminor mga even ngatik fucking kisensya ki sa nga fucking may nanak lakom even paye sama paye le gas lon kat by ese molila ese insevu ese kaşpayeş kısensiyek sen agumena aşkya pa eifo katte aşkya ifo kat mata sano ne kat fotodo le kat enen no nakatawa sukaslan kat agumetiya kaineta le katil kat fagase efintiya ke gaslal Nara yok şüphe. Ilosike literally na hakati kami man na nagyawik singa. Sima anye theme singa. Kamay na yok singa. Pa gas lon God. Gas lon God. Akal yun si kumafal. Ako may dagi katsin ang makfletching. Ako may vatye na ito na phone na masigil Yahweh ka, El Shaddai ka, Elohim ka, le mea inen katsin lakum nga iko katamay iba mo, God of Abraham, Isaac, Jacob, God of Israel. Katsin nga if maiking makatiking ako may dagi fliegi gaslal. Akum lutut pa akum reading, akum mata, akum siyang nga sinsiga gaslan ka, katsum na Sacramento, the for kishmin gaslan ka. Igeslan na siya ko in kapasyang na sinmate sa mga, otherwise we would not. Nagkishmin gaslan ka, panangkat kan kapasyang na sinmate pas. Kishmin gaslan ka, nga tawag liban, alaf todo, kishmin gaslan ka, nga take interest ko, alaf todo, kishmin gaslan ka, nga ito, siya ulalos ka, nga ito tilikuyelos ka, nga ito tayo nadalos ka, kishmin gaslan ka. Na fin na gaslan ka, pa esi na si kum, main siya, wala na, o kasi siya na si kum pa, fo, akum de suk, siya na suk. Linlon lem upgrade me. Na mesik ngayon, pos may tako sikin fongola. Isla gaslan God. Mengan, rik malakumo, kafu lakumo. Seulas si Fena, may malong sikat si Fena.
Sila Lord maginoyangan insang ace la kaslan gatin deflo na yoros. Ifo len lan lem upgrade me. Naro may kasho lash casting gold na suwos. Tama liba that mo casting gold lows. Men kat kas ko siya, kat ingin na kat siya ni matay, kat siya ni sin matwiyash, matfiyan ko siya. Ilos mo na kas ko siya. Kat kilik siya din na put an emphasis on the word of God. In mo ashken ka lashwa, kat so gdakal sa mudulla pa nga. Kada siya gano on to gaslan ka atin sa kalya program lashwa, gdakal sa mudulla, kada sa mudulla, kaya may kun, kundi gaslan ka. Paga massive fun na may use dope nag-e-eden na la ko may may kat mo din may pel na kat foto le na gaslan kat pa falos la and what so la we ngayon ako na sin kat kay was na kayo gusto mo sa weekend kulo malap na su may fin sa clash pa mga katsam-tsam kining inkain tilyak na inkom laylain tilyak na inkom kumin te long magawan na kumin mole kun men kum digi pulana pa ko yen gaslan kat kumin akon mole kun para taking just ko guess like a program sing mo il challenge il ki ya me Washington State ne Northern California took 12 hours il challenge men kismin gaslan kat pa si kaya si kuma Paile, kung asum lutwi trenisin, ito yung proyek mo ito yung kaila. Masima pasta sa ludigat kailangan. Kung yung proyek mo ito, kung mo maging gaslan ka, na may trom dahis nga, ilan loyang nag-en mamaslan nga naan kaya, na focus his attention, may gaslan ka tinsang on wala. Ilan pala, proyek nga na kung may pala kitin masisig, kung tanang na kaya, sang gaslan ka tin pasang akyokki, kung may pala katay sisig, met kum kunayla. Pange healing may yan, lalalfong ilan may tse, takake long, ganyan gaslan kat. Narakat kaya kaya kuus ke, le meko mas ke, mit kum falayak. Le katil check na ash, katil check na cool fellow, katil le la seda nilang takosh fresh kat, katil le la infal na gilapan lalalfong ilasal, infal na gilapan makat kain lipuse. Kat pa lela, sino nagtikan mo, sige katil lela. Nara kasi nga nan sikum takafagya ki gaslan kat. Nga kifuliye podcast nga kumin fashion isam ki gaslan kat. Makumaskyan isam ki gaslan kat. Gaslan kat pa yes na just top ki enya na nagkimuling met lasha. Lumalap ngay tuwin siya ngayon proy kaliem in na pel na kamitli nga proy kaliem ang digin le ash si nga buklet tanin siya met kuyak ngay naro ngay guess na pel tigin just ko kataman lipan ni ash may vax after euros metli nga proy kaliem Na sa akin met lash ngayon, met tigong pro yan. Lumalap taman liban Jenny Sikra Kulomalap, akay kum Jenny wigat dawek sibelal liang lang ng fliya ka tayo lalak kay kum lumalap ko akademi lagu wigat oyekan. Emma Shelton, Pinecom, amen and amen. Classmate, tamay no da sikra finang lanay, kulok sakin kat, kulok yung daga wigat, ashlaman tamay, alak kay kat, kulomalap. Na wigom be melise alengan yung sun siya uloman ke kusal siya fossil man ala kap kusal sa matkat liye wilo sa nakaya gom gulag support room na sin alu sekto na mekret pol lumalap kaya asloman kaya darak kalinian kumaskuyan Jenny Auk Proy lasha iwigo mo yiko ke proy kalia lasha kede shukum ke proy kalia lasha akay ko lumalap na Jenny Robson
Ermon lumalap siya Klein kumisiya wikat paingkom lumalap napangilos mata ko kasla alam yung lakas pa maitsaya tarak-tarak ki yaon lang majbuya nga daging interest ko naman libalin ka kulo na malap na siwas kayo naswiya katra ni pro in kalye katra ni pro all I've got for let na kat alas yung Chelsea sika kulo ke maulas kulo ke mauwas kulo ke kum lela kiden kain aske glen sab singe kulo ke kum lela kiden ta koin wi ta fela long kalen lum ke kaslum lela the kaslum in kalyam tanin siya na kayo wasa mawika jinge kasi may batago wika jinge in kaslum pa suwas ko at dufin gaslum in tafela kenalum sa makil ke mas la ina na siak lan mas kuya singe ilo siak ke pro dal kat met kat kufla na kalim ke malos aske an the shak the gishbin omniscience gishbin omnipresent kumita mana kayo kumashin na kayo gishbin omnipotent kum kaliki ka na kayo gishbin oyelo mingi dal kat shakakilosima siakke proye ke malos aske le maslalos ko ilya malos aske dal namnas kalyam tonin cielos le the gaslom in fact namit baila wangin ay siya lamal megos fosingal siya kelm like en magaslom som na we ETF follow puse napananggot dufin gaslom fakir gaslom in kalyam tanin cielos na kewa sa mapulakin maube na ke maslalos ko ilya lalos kashalos Lumalap ke bel singe bam dai gigot ko ben sun ka ben program singe mit gigot fashion kat siak ke long galang lo misla lo me long si yok la lon ngon madalin we got kay wa inge they can just call down liban way ang viewers slash kay na kay wa lo si mo efata ko kashalos ke inalalos kat price at my engagement for them sell just Christ kat price amen Gaslight